So inyanga lana ukuthiwa uchief kuyangitshela ukuthi ukuthwala kuyindlela eziningi kakhulu, kuyindlela nje eziningi kakhulu. Yakhona ukuthwala ngaye nyamazana, yakhona ukuthwala ngebhubesi, yakhona ukuthwala ngenkukhu, yakhona ukuthwala uyathwala nje into eziningi ngendlela ayibeka ngakhona, yabona. So bafowethu mina ngibhova lika Mthwakazi ngibuya phansi lekhezi la ngibuya khona, not eKZN, ngibuya ekhezi esigabeni saseGagwini. Ngilindebele Ndebele, ngicabanga ukuthi le ndlebe uzwile, siyadlula ke lapho. So abantu bafuna ukuza ukuthi le yanyanga lena njengoba yayishile yagcina singasazwene kahle ngendaba yokuthi yangichazela inyanga kahle ngoba umuntu oneqiniso le yanyanga yaseMaputo. Yangichazela ukuthi njengoba ebenginikeza isibhamu ethi ngijikele ngale kwentaba umuntu engizomthola ngimdubule, njengoba ngathola umama ozala mina, ngathi mangijikela ngale kwentaba ngathola umama ozala mina ngagcina ngasamdubulanga, kungenxa yokuthi nami ngashaya uvalo ukuthi umuntu engimshiye ekhaya kodwa sengimbona la. So wasengichazela ukuthi ukube bengimdubulile bekuzongena i-call ethi yona umama wakho mhlambe umama wakho akasekho, maybe ushayise imoto noma uvele wawa nje wathula something nje, kuba into efani. Ngicabanga ukuthi ngiyakwazi ukuthi khona abantu abashona fani nje la emhlabeni, uzibuza ukuthi into enje iyo yathi ngabulala umuntu ngempela empela edlulela emhlabeni, kusuke kuyikuthi khona umuntu ohambe wamgangela lo muntu lo. So then ukuhamba kwakhe nje kube into nje engacacile. So yiyo lento eyenza. Futhi enye into lenyanga le yangitshela ukuthi khona abantu abafika bethi bafuna ukubethela umuzi, nakhona wangitshela wathi kufana nesithwalo lokhuyana, ngoba ungathatha inyanga ihambe ukubethela umuzi, yafika ifaka into zayo la, ifaka into zayo la, ifaka into zayo lapho, qeda lapho ubususithi wena ubethele umuzi. Wathi yena khona imithi ejikayo lapha ebusuku, umuthi lwana yajika, mhlawumbe yajika kube yibhubesi noma yajika kube yini, ogada ukuthi emzini wakho kungangeni abathakathi. Ake ngichazele kanje, khona eminye imizi abathakathi bangangifakazela, khona eminye imizi ethi mayibetheliwe uthi usiyafika endaweni yakhona uthola ukuthi sekushintshile sekuwulwandle kulowo muzi lo, or uthi uyafika uthola ukuthi sokunentaba kulowo muzi loyo, uthi uyafika uthole nje lihlathi nje ngathi umuza ukho. So uchief kwangichazela ukuthi kusuke kuyisithwalo naso lesana, kodwa asinakwanga kahle, isithwalo nje singanakiwe, kodwa kuyabe uyabuthwele nje mawubethela umuzi, indlela angichazela ngakhona. So ngoba ngangingumuntu nje wayefuna usizo, wasengibuza ukuthi manje wena ngoba uthi awufuna ukudubela umuntu ohlangana naye uzoyenza kanjani, ngupart bando part 2. Wangithi njengoba ngithembisa ukuthi ngizobuya no part 2. Okay, ngase ngimbuza ke mina uchief ukuthi kanti ayikho inye indlela mhlawumbe engathwala ngayo not le yokuthi ngibulale. Wathi hayi ziningi indlela zokuthwala. Wase ngitshela ukuthi ke okunye futhi enganginikeza mhlambe iqanda lokuthi ngifike ngilibeke mhlambe esiphaleni, basazi isiphala vela abaningi, ngasibeka laphana ngibele ngivuke ekseni ngithela amanzi laphana, oro iqanda lana ngihamba la emasimini ngifike ngigubhe umgodi ngigqibele ngihlale ngithela amanzi laphana, or ngithwale ngoyi-1 efamily wayengichuzisa efuna ngichuze. Hayi ngagcina ngayibona ukuthi hayi yeqanda ingcono kunokuthi ngibulala umuntu. Okay, wase ngitshela ukuthi hayi ngilanga lesi4 every day uyavuka usethela amanzi lapha kuze kuphele 4 days lokuthela amanzi ngilanga lesi4. Oh I mean wathi yena angithi wathi ngigubhe, mangiqeda ukugubha lapho ngithatha amahlahla, ihlahla kanje ngiphule nje ihlahla ngifake phezulu lapho ngigubhele khona le qanda lelana. So wathi ngelanga lesi4 ngizofika ngivule lapha engizohlangana nakho, kumele ngikhulume nakho ngikutshela inkinga zami engibhekene nazo la emhlabeni, ukuthi ngifuna ukuthenga imoto, ngifuna ukuba lo muzi omkhulu, ngifuna ukuba nani. So wathi akukhethelekile ukuthi yini ozohlangana nayo, kodwa ngibe nesibindi. Hayi ngathi kulungile ngoba nami emhlabeni vele sengihlupheka kakhulu, sengifuna ukuphila kahle. Ngathatha ke umthwalo ngaphindela muve ekhaya.
hawu ngingafika phela ekhaya angizange ngatshela umuntu phela ngoba into enjengaleyo angeke uhambe utshela abantu ukuthi hayi uthethe into kanje nakanje. Mfike lapha ngidlule vele ngoba sidlule ngemasimini. Ngifike emasimini ngifike ngigubhe lapha ngilifake lana qanda ngithathe ingatsha zamahlahla la ngifake phezulu lapha. Ngivuke ekseni day 1 ngifike ngithela amanzi ngithela amanzi lapho phinde ngibuyele emuva. Day 2 ngenze the very same story. Day 3 ngenze the very same story. Hayi ngelanga les4 lapho othiwa khona yikho lapho kumele ngihlangana khona ke inalento ekumele ngihlangane nayo. Hayi lokho hayi thwalani bafowethu thwalani hayi ngirayidi ngihlupheke mina. Hayi mina ngirayidi ke la ngihlupheke ngirayidi nginje. Bafowethu ngathi manje siyafika lapha ngifika ngivula lapha. Ukuvula kwami nje amahlahla lana ngavula ngithi ngathola inyoka elekhanda elingane lami so. Hayi nje so ile khanda elingane lami iqwayiza kanje. Ya iphuma yabona yayiphuma kanje. Ngagijima lelo langa bafowethu. Ngagijima ngaze ngasho ngathi ya angiphindi. La manje bafowethu ngiloko ngisabhizi ngisazama ukuthi ngiyixoxe le nto lana ngoba namanje into eloko ngiyiphupha le nto lana manje ngizadinga umuntu ozozama ukuthi engixoxele yona ingabi sakhona ngoba ngathi mase ngifonela inyanga lana ngiyitshela ukuthi manje phela manje ivuka inyoka engaka ngeke ngikwazi ukuyimela wantshela wathi tekile madala. Wangitshela kanjalo wathi hayi tekile madala hayi ungantolobela inkovu mina wantolobela madala. Yabona hayi so manje bafethu hayi inyoka leya nayi ngoba yena lokho engifonele ngitshela ukuthi inyoka lana ithi yona angibuyele laphana ngifike ngikhulume nayo khona izokwazi ukunikeza imali. So bafethu angazi ukuthi ngenze kanjani or ngibuyele laphana kodwa hayi le nyoka zibe ngingayibona ngakhona hayi inyoka eqwayizayo kanje shuthi ingakuginya lokuginya muzi mina laphana angeke ngibuyele lapha. Ngcono ngifike ngihlupheke bafethu asazi nomphathi 4 yabuya kodwa hayi uphathi 3 asazi buya kodwa hayi lapha bafethu hayi ngidlulisa nje ukuthi xolisa ngeke ngibuyele lapha. Inyoka engakane ngiqala ukuyibona mina. No. Ngenza ukuthi mawuqala ukungena kuleli khasi lethu enza ubulungiswa uchofa subscribe button umgosi izingane zakwethu. Mina-ke nawe bengathanda sihlangane kwi-comment section sizwe uvo lwakho ukuthi wena uthini ngalolu daba. Siphinde futhi sihlangane nakwi-video elandelayo. Danko.